Harukubura y'ikiro cyumwe empaka za Jovok Basketball Open kubaho erizoba twahiko mu kampu ya za timu zitari zimwe na zimwe ezari mu Mero Hill High School okureba kuzetebekanisize empakezi abantu bo basingira empaka zabishiki ezo mwako guhwire kandi no mwako ogu nabahayo kugaruka mu kozinga twetebekanisize je practicinga kurugatamu otandika kandi ejemizano ya Jovok Opens nitwe ba defending champions kandi twetebekanisa je ba coach bijire bamisingirizo banarumwe timu ezindi Nkambara High School naba batwirene betabo mu mpakezi bitu batakazisingaga nibagira ngo hamurundo ogu nibenda kore ko mutindo murunji twetebekanisize empaka za Jovok Open neza mashomero gonka this time around 13th edition kandi za kuba urwa mukaga ebiro mushanju byo kwezoko nimureba team zitu ryo tuzitebekanisa kandi Yambara High School this time ariyo ntwenda kutwara ekikopo cha Jovok Open baba tebekanisa aba St Joseph's Vocational School nabo mukutendekwa kwabo kwabana kugenda kurunji kandi captain wabo Arnold Amanya nagira ngo buri kimwe nikigenda kurunji harubajo rwabo okuzetegurra team yitu traininga kuda the first day traininga kaza physicals rero twaza ball work traininga byona ben team yitu ni namasiko ngo akira traininga kamara kandi ready ogu no murundo gwikuminesha tempakezi zero kutebekanisa kandi aha murundo ogu timwe zero kurenga 80 z'amashomero ga senior nizo zahamibwe kwija kuzetabamo nde Edwin Ram ahabwa TV West agacencwire